Yasaku ka, Baginda. Mengapa kamu memagatku dengan anugerahku? Aku akan makaryakannya. Aku akan makaryakan pintamamu. Serupa pintamamu. Aku akan makaryakannya dengan anugerahku. Serupa pintamamu. Aku akan makaryakan pintamamu. Dengan anugerahku. Aku akan makaryakannya. Aku penggali tambang. Ini apa mahu-mamu? Aku akan makaryakan pintamamu. Serupa pintamamu. Aku akan makaryakan pintamamu. Dengan anugerahku. I am safe now. I owe you my deepest gratitude, Gajamada. Swasti. Apa sasananya, Baginda? Aku Tuharawa. Marpada. We crushed the rebellion and executed the leaders. To celebrate our victory, the king threw a great festival, and the poets sang of his courage and ferocity in the face of danger. Nevertheless, I am beginning to doubt my king. He believes that he is untouchable and acts immorally, desiring the wives and daughters of his subordinates. Even his most loyal supporters have begun to hate him. Tribuana, the king's stepsister, has even told me that the king now shows a dubious interest in her. With such behavior, it is only a matter of time before something bad will happen to my king.